Yes, banan banje nabakira aha program nyamurungi program manya celeb wawe hano Apex Television Celebrity TV. Erizoba nakuretera celebrity wawe Ondijo nabaza kuba natugambera nibici ebyakora ninkahi aha kutura nibamwetoha bituwe akorachi. So erizoba twine celebrity omukizimbe naza kuba natugambera amazina geye intakebirwe no basa kutufollowinga aha YouTube, Snapchat, WhatsApp, Instagram hamwe na Twitter okabasa kumanya ebiri kutuchiraho. So reka tugendere kimwe mission na celebrity witu tumubuze ebibuzo ebyo kwetaga iwari kundeba kumanya. So sebon bakwetoha mbaita Sama Kajungu. Sama Kajungu nokora ki? As in business ninga. As in business nokora ki nibice bikubesaho? Nyine company eba kweta Sherry company. Sherry company kare as in tebeze lifestyle yawe kurugenyuma otakijire kuba a Sherry's company. Kurugenyuma kare otugambira abazire bawe ukashomota. Katanchira abazire bawe bakani babeta bawe. Nyenyine misaye ebiri mama no mucyotera then muzeyi no munyankore. Mzee no munyankore. So ukashomota ukashoma chikwinga nachi nkashomaho niza na senior 4 tora yiyongire yo misho kugira ngo yeyongere no nico cyakuzibiro buteyongerayo ankaba ninkunda music kuna ikiro mu second we nakola senior 4 nareba ngumbuyo ntato kweyongerayo shana nkibaso butambera kirungi mwenu washaraho ko branching ga gospel music. So ati ekinani yenda kumanya tutakagire hare mnonga okushoma kwawe nico cyaku no haya ku inspiring ngire kugira ngo o branching to gospel music. Nkani nkunda music ya kadongo kamwe ndukunda Paulo Kafero. Kuna bempura music ya Kafero nabo ndikugikundisibwa muzeyi akakunda kutera music ya Kafero munonga. Hati mbona nkunda ngunye shongore ashi anoreba omu music industry twino hanuya ahiba kuja there is R&B, reggae, dancehall abwenche byo tarabukunzira abwenche wakunzire abwenche wa insistingire on gospel music. Ninteka nti ecyandetire nazo mu gospel nyinga nkashanga ndiyo murokore. Kandi nanguna nebyo biwagambo mu gospel mbabiterayo but yijuka ngunkani nkunda kadongo kamwe. So abazire bawo bakaba ari contented nechi wabere nokora ninga just bakandi bafagareba yiwe noza kore cyawe. Bazire bakaba takuchikunda iwo kabasota kugira ngo o branching to gospel music yetabazire babira batakuchikunda kandi bo wabere noturana. Anora koko wakiro myaka ejo nka senior 4 noriyo mwana mukuru ningo muntu mukuru nakucyenga mbwenda wo waje oti no mamuze inywe naza kuri sembuzi nabaso butanga jati ruko za kuri sembuzi. So abazire wija wabarugaho ningo kaguma notura nabo as you run your gospel music. Nkoko kumanya music toka jikoro ryo mu cyaro chikamfosinga kurgo mu cyaro kwijambara then nkatandika kutambuza music. Ukatandika kutambuza music. So ati nyendonga mbere wijo ato muri mbara no haya kuresere nintekate koko takujimanya twe kuza kwijambara halo mweshongoza umwana wanjye bamwita Peterson kiza ho wito mu cyaro ize kweshongora then kurugao nasigara ninkwatagana na wasimu yaguma nampushinga ijambara izoze mbara yansika wenyini yantamo mutuma go kujyanda ugo mu cyaro njembara okwijambara wija wachikoroto ukatandikira nkahini pamya Hero Peterson tina muntu wono wabere no manya yo. So how was life in Imbara for the first time? Jembere kieta nuzire munakinga na usha ayo mukama jembere kieta bonire kuba kijambara naza chache bakweta Christian na byama kumala 5 months but before kubyama onkamaze bronka bishatu nareba ntine cyo gukora nagabwanze nece mitwaro cyanje
ebiri yonko mushaho kurwa mu cyaro ya ebiri nafunaho banywani banje bakambashubura bari nkabatembe bakushitembe amatara agagukuzamo amanda bantwara nyine cyebiri cyanje naye najyanti kanjende nabo nakigura naguramo amatarana tareka negure 15 twazo mu field tara zanje naziguza waziguza zaho zona kozi ndi murunjo mu business tara zanjina naziguza burtaro umutwaro cyo masana simtwareje na simtwaro yanjena nareba cyo masana guma ninkora ntyo ninza kufunamo konka shi kutandikeje business or kwenda ngo ukore cyeshongoro uko wacandikire ninga you are likely to go to the studio then bakacukandikira cyeshongoro nkanashobuze cyeshongoro kurwo mu cyaro nkanye n'cyeshongoro kinabe nashohwize kimwe cyonka kikakiri kimwe hata ukunu nkabanyizire kugira ngo nyongera music yongere promotion y'ekintu hati Peterson warahi Peterson almomo nawo murimbara nawo ko I mean as in buriya buwa biro cyari yo kuriya obuwa itandikire kuje murimbara wakara hiyo buwa beno tambuzaga matara Peterson akari mukonka wakakola kumpa bla music akata kumpa bla business au tukatarhamu akana mpa bla music then na side nyina bakunkwatira ha business. So how did it go first time ya ukuzom studio zambara no manye bye cyaro tubikashana nebyo mu town, so how was it at your first time in Imbara? Bikabitanguhi nabwa kasente kakakataruho hakwatira nanagame nyine Peterson namutera ntati kanye ntemitwaro yanje jintene kora tinga hati syanki 10 natemba niza waguza amatara wajisya akasha tabonora wambuza first time mu cyaro natemba nija yantwara mu studio yantiremu yanyemereza mizindaro to kubimanyage no tetema nogera nakata keshongoro wakatayo kakwatayo. As in that first time torafunira ho kujangu support yo na any support from the studio ninga kujangu shiba kuhereze promotion ninga management akurugira sente zibankorire nabwo bari nkabampire sponsor cause bakankurira kasente gace munonga zikaziri nkazinga obwiro emitwaro mwenda cyeshongoro cyumu or serious. This Peterson we lifestyle yeye umkweshongora akana ishongora music